Reka nongere mbifurize kugira umugoroba mwiza ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatatu 2026 aho muri hose mu bice bitandukanye mu Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Yitwa Madame Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF cyangwa se Organisation Internationale de la Francophonie, afite icyicaro i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gufata icyemezo gikomeye cyane mu itangazo bamaze gusohora, ariko kandi hari n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Umukobwa wa Lumumba nawe ashaka kuziyamamazanya na Madame Louise Mushikiwabo mu kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ariko mbere gato yuko twinjira kuri amakuru yombi, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho kuri uyu mugoroba. Amakuru aravuga yuko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Walikale, amakuru akomeye cyane aturuka za Walikale hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko amaze iminsi ari mirwano ikomeye ikomeje gusakiranya ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuva coalition ndetse na FARDC na M23. Niyo nkuru ikomeza kugenda ihagarukwa mu bice byaho. Mu minsi mike itambutse arutse kuvugwa urupfu rwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma, ni spokesperson cyangwa se ni umuvugizi w'ihuriro rya M23 muri rusange. Ariko mbere gato yuko twinjira kuri amakuru yombi, reka mabwire ko abantu barenga 170 biganjemo abana biciwe mu gitero cyabaye giturumbuka muri Sudani y'Epfo. Abategetsi muri Sudani y'Epfo bavuze ko n'imiburiburi abantu bagera ku 188 harimo abategetsi bishwe ku munsi w'Imana ngo kwa Mungu, igihe kandi amakuru y'abantu bataramenyekana bagaba igitero ku karere gaherereye muri aruko bw'igihugu. Uwitwa Adondola, ico gitero nk'icyakozwe n'urwaruka witwaje ibirwanisho. Mushikiranganje yajejwe iby'amakuru mu karere ka Rwenge, James Manirwake Mijoke, bivuze ko baje kubavuye mu ntara yegeranye nako gace ya Unity, kandi ko bafitaniye isano n'umuhari witwaje ibigwanisho utavuganwa n'ubutegetsi witwa Sudan People's Liberation Army in Opposition. Uyu mutwe rero wahakanye kugira uruhare urwo ari rwo rwose muri icyo gitero, aho wagirije abategetsi ba Unity guha isura ya politike ayo mahano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yagumye kandi rigabisha ko iki gihugu kiri mu kaga ko gusubira mu ntambara yeruye. Mijoke yavuze ko mu bapfuye harimo abana 90, abagore n'abageze mu zabukuru hamwe n'abajejwe umutekano w'akarere harimo abapolisi. Umutegetsi kandi yongeyeho ko abandi 50 bakomeretse, kandi ko benshi muri bo bari bajanywe mu karere ka Abyei aho bariko bavurirwa. Mijoke yabwiye BBC ko abateye binjiye mu karere ka Abyei muri Rwenge imbere y'umutwenzi ku munsi w'Imana hafi nk'isa 10 n'igice bibura abantu, igihe rero bari bakigamye nk'uko amakuru akomeza abandanya bivuga. Bene makuru kandi akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko Melania Trump ayoboye inama y'akanama kaone kajejwe umutekano ku bana bari mu ntambara mu gihugu cya Iran. Hanyuma rero umugore wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump yayoboye inama y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye yabereye i New York kwa mbere, igamije kandi kuganira ku bana n'uburezi mu bihe by'intambara mu gihe Amerika kandi ikomeje ibikorwa bya gisirikare muri Iran. Mu ijambo rye kandi hibanze ku ruhare rw'uburezi ku bana mu guteza imbere ndetse no kwinganganirana ndetse no kwimakaza amahoro ku isi. N'ubwa mbere umugore cyangwa umugabo w'umutegetsi w'igihugu ayoboye iyi nama, aho Melania Trump yabikoze ahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe icyo gihugu cyari gifite ubutegetsi bw'iyo nama y'umutekano gusimbura muri uku kwezi. Umufasha wa perezida kandi yihanganishije imiryango y'abasirikare b'Amerika baguye ku rugamba, nubwo atavuze mu buryo burambuye igikorwa cya gisirikare runaka cyabigizemo uruhare. Yagize ati ubutwari n'ubwitange bwabo bizahora byibukwa. Ndifuriza mbikuye ku mutima abakomeretse bose gukira vuba kandi neza mu bitekerezo byanjye no mu masengesho yanjye muri ibi bihe bikomeye cyane. Bwana Trump uzwiho guharanira uburenganzira n'imibereho myiza y'abana mu nshingano ze z'akazi, nawe yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaze ku ruhande rw'abana bose ku isi, nizeye ko amahoro azabageraho vuba. Gahunda yo kuba kandi yayobora iyo nama yatangajwe mu mpera z'ukwezi gushize. Hanyuma umunyamabanga wungirije mukuru w'umuryango w'abibumbye yitwa Rosemary DiCarlo yavuze muri iyo nama ko iyo ntambara itangiye abana baba mu bagirwaho ingaruka zikomeye cyane kurusha abandi. Yongeyeho ko mu minsi 2 ishize ati twongeye kwibutswa ukuri.
yaravuze ko amakuru kandi muri Israel, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Bahrain na Oman yafunzwe kandi ko ubu yigisha hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga bitewe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kandi muri ako karere. Yanakomeje kandi ku makuru aturuka muri Iran avuga ko ishuri ribanza ryagabwe igitero. Abayobozi ba Iran bavuga ko kwa gatandatu igitero cyagabwe ku ishuri ribanza riri mu mujyi wa Minab kigahitana abantu 53. Iran kandi yashinje Amerika na Israel kubigiramo uruhare. Mbere yuko iyo nama kandi yo kwa mbere itangira, ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye yitwa Amir Sayed Iravan yavuze ati birababaje cyane kandi birimo uburyarya ku munsi wa mbere Amerika itangiye kuyobora inama y'umutekano yahise itumiza inama yo ku rwego rwo hejuru ku kurinda abana. Ubutegetsi bukuru bw'ingabo za Amerika Central Command bwatangaje ko buri gukora iperereza ku makuru y'iyo mpanuka, mu gihe kandi ingabo za Israel zavuze ko nta makuru zifite y'ibikorwa bya gisirikare by'ingabo za Israel IDF muri ako gace. Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze kuwa mbere ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizigera zigaba igitero ku ishuri ku bushake muri rusange. Reka rero duhindure ingingo tujye ku nkuru ivugwamo Madame Louise Mushikiwabo. Mabwire ko amakuru avuga yuko umukobwa wa Lumumba azahatana na Madame Louise Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwahisemo umukobwa Patrice Lumumba ufatwa nk'intwari y'iki gihugu Juliana Amato Lumumba kugira ngo azahatanire umwanya w'umunyamabanga makuru w'umuryango wa OIF uhuza ibihugu bikoresha igifaransa. Kwa 26 Gashyantare 2026 guverinoma ya RDC yagaragaje ko Juliana imyaka 70 y'amavuko afite uburambe bw'imyaka irenga 30 mu miyoborere, diplomasi ishingiye ku muco, ubutwererane n'amahanga ndetse no mu by'ubukungu. Guverinoma ya RDC igaragaza ko Juliana yize kaminuza i Paris mu Faransa, aba minisitiri wungirije warushinzwe umuco n'isakazamakuru mbere yo kuba minisitiri w'umuco mu gihe cy'ubutegetsi bwa Laurent Désiré Kabila kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1997 ndetse kugeza muri 2001. Juliana Amato Lumumba yarabaye kandi umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'ingaga z'ubucuruzi muri Afurika kuva muri 2007 kugeza 2015. Guverinoma ya RDC ibona ko kuba avuga igifaransa nta gutegwa, icyarabu, icyongereza, igiswahili n'iringara bimugira umukandida ukwiye kuyobora OIF. OIF magambo arambuye mu rurimi rw'igifaransa ni Organisation Internationale de la Francophonie. Umukobwa Lumumba niwe kandi mukandida wa mbere umenyekanye uzahatana Louise Mushikiwabo ushaka kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie muri manda ya gatatu, kuko umunyarwandakazi yatangiye kandi kuyobora uyu muryango kuva muri Mutarama 2019. Madame Louise Mushikiwabo yavutse mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1961 aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka hafi 20 kuva 1986 anahiga indimi muri kaminuza ya Delaware. Avuga adategwa indimi nyinshi zirimo igifaransa, icyongereza ndetse n'ikinyarwanda nk'ururimi kavukire. Yavuye muri Amerika ajya muri Tunisia ubwo yajyaga gukora muri Banki ya Afurika Itsura Amajyambere FDB ashinzwe itumanaho. Muri Werurwe 2008 yasubiye kandi mu Rwanda aba minisitiri ushinzwe itangazamakuru kuva mu Ukuboza 2009 kugeza mu Ukwakira 2018. Mushikiwabo yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ava kuri umwanya ubwo yaragiye kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie. Muri Gicurasi 2018 cy'amakuru Jeune Afrique cyashyize Mushikiwabo muri bake bavuga ari kumvikana kuri Afurika ndetse kubera uruhare rukomeye cyane yari afite mu guteza imbere imiyoborere kuri uyu mugabane. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera kandi gutanga Mushikiwabo mu hatanire manda ya gatatu nyuma yaho mu mpera z'umwaka ushize ibihugu byinshi cyane byo muri Organisation Internationale de la Francophonie bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango bikamwizeza kongera kandi kumutora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya Organisation Internationale de la Francophonie izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva tariki ya 15 kugeza tariki ya 16 Ugushyingo 2026 niyo izatorerwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Hanyuma rero umunyamakuru akomeza kugenda avuga kandi kuri iyi nama nuko Mauritania nayo giteganya gutanga umukandida uzahatana Mushikiwabo ku buyobozi bwa OIF. Mauritania iteganya gutanga umukandida uzahatana umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo n'umunyekongo Juliana Amato Lumumba ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Organisation Internationale de la Francophonie uhuza ibihugu bikoresha igifaransa. Uyu mukandida ni intumwa yihariye ya Perezida Mauritania yitwa Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani mu nzego mpuzamahanga Dr Akumba Bey, ariko iki gihugu kandi ntikiratangaza ku mugaragaro kandidatire ye nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Jeune Afrique ku 24 Gashyantare 2026. Nyuma yaho Sidi Ould Cheikh yegukanye umwanya wa perezida wa Banki ya Afurika Itsura Amajyambere BARE muri Gicurasi 2025. Mauritania yabonye ko n'ibindi bishoboka ishyira imbaraga mu gushakira bene igihugu bayo inshingano mpuzamahanga. Mauritania ibona ko kuba ari cyo gihugu cyonyine cyo mu karere ka Sahel kibanye neza mu Faransa, ibyo biha amahirwe yo kuba kandi yashyigikirwa n'iki gihugu cy'Uburayi gifite ijambo rikomeye cyane kuri Organisation Internationale de la Francophonie. Biteganyijwe ko tariki ya 15 Mata Perezida
Hazouani azagira uruzinduko mu Bufaransa, akaba kandi azasaba Emmanuel Macron gushyigikira umukandida wa Mauritania. Iki gihugu kandi kibona ko gifite amahirwe yo gushyigikira n'ibihugu binyamuryango bya OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, biri muri ihuriro ry'ibikoresha icyarabu, kandi ko inshuti za Dr Bay zo muri Senegal na Repubulika ya Congo zishobora kandi kumushakira amajwi. Bivugwa ko kandidatire ya Dr Bay ishobora kandi gutangazwa mu byumweru biri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OIF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Cambodia kuva ku itariki ya 15 kugera ku itariki ya 16 Gushyingo 2026, niyo igomba gutorerwa umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Mwimerera amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru mu Rwanda, mbabwire ko Ingabire Victoire Umuhoza uyu munsi yagaragaye mu rukiko rw'ikirenga, ndetse aho guterana impaka ku bijyanye n'ingingo ivanwa mu mategeko mpanabyaha nk'uko amakuru bivuga. Itsinda ry'abunganira umunyapolitike ufunze utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda ryasabye urukiko rw'ikirenga gukuraho ingingo y'106 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha kuko basanga inyuranyije n'itegeko nshinga. Ni mu kirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza n'abunganizi be beza ko akurikiranwe yashingiwe kuri iyo ngingo y'itegeko mpanabyaha. Muri Kamena kwezi kwa 6 ishize, umucamanza mu rukiko rukuru yisunze ingingo ategeka ko Ingabire Victoire Umuhoza afatwa agakurikiranwa kimwe n'itsinda ry'abandi 9 bivuga ko ari abayoboke be. Uruhande rwa Ingabire Victoire Umuhoza rusanga kandi byabaye ari ukwivanga nk'umucamanza mu mikorere y'ubushinjacyaha, kandi itegeko rivuga ko bagomba kwigenga. Muri rubanza Ingabire Victoire Umuhoza yunganwa n'amategeko batatu, hari aho inteko y'urukiko igizwe n'abacamanza bagera kuri 3 bayoboye n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga Madame de Mathilde Mukanaganzwa. Ingabire Victoire wahawe ijambo mbere yavuze ko asaba ko ingingo y'106 mu mategeko mpanabyaha ikurwaho kuko inyuranya n'itegeko nshinga kandi ari ryo riruta ayandi mu Rwanda. Ni ingingo yemera umucamanza kuba yahamagaza umuntu ataregewe n'ubushinjacyaha mu gihe abonye hari ibimenyetso kandi bituma akeka ko uyu yaba yaragize uruhare mu cyaha akurikiranyeho. Aha niyo Ingabire Victoire Umuhoza n'abamwunganira basanga hari ikibazo kuko ihame ry'amategeko rivuga ko ubushinjacyaha bukurikirana ibyaha budahawe amabwiriza n'urundi rwego muri rusange. Ikindi Ingabire rero avuga ibyo yabajijwe bitegetswe n'umucamanza yari yabibajijweho no mu myaka 4 yari ishize icyo gihe ubushinjacyaha kandi bugasanga nta cyaha bubona akarekurwa. Abamwunganira nabo bavuze ko nta kuntu Ingabire Victoire Umuhoza yakwizera guhabwa ubutabera mu gihe umucamanza wategetse ko akorwaho iperereza atabyemerewe n'itegeko, ndetse akanatangira ntarengwa iminsi 15 yo kuba iperereza ryarangiye, ari nawe kandi uvuga ko agomba kumuburanisha. Umunyamategeko Maître Brice Bikotwa w'abamwunganira we yavuze ko icyemezo cyafashwe umucamanza kinyuranye n'ihame y'itandukanywa ry'inzego z'imitegekere y'igihugu rivuga ko buri rwose rukora mu bwigenge. Mu rubanza leta ntiyarezwe, ariko umucamanza akavuga ko yahamagajwe ngo itange ibisobanuro. Umunyamategeko Sposios Kabibi wari uyihagarariye yavuze ko nta gitangaza ko yarategetse ko hakorwa iperereza, ngo yabitewe no kuba yarabonaga ibimenyetso by'uko Ingabire adashobora kandi kuba yaragize uruhare mu gukora icyaha yaburanishaga. Kabibi Sposios yabwiye urukiko rw'ikirenga ko nta kuntu umucamanza yari kubigenza mu gihe yabonaga undi wagize uruhare mu cyaha kandi widegembya. Ku ngingo yo kuba umucamanza aratanze amabwiriza ku bushinjacyaha bitemewe n'amategeko, Kabibi avuga ko nta kundi yari kubigenza kandi ngo ntiyigeze ategeka ibigomba kuva mu iperereza ngo niyo asanga nta kimuhamya yari kurekurwa. Uru ni urubanza rufite imizi mu rundi rw'abantu bagera ku 9 bafatwa nk'abayoboke ba Darifu Murinzi, ishyaka ritaremerwa ryashinzwe na Ingabire Victoire Umuhoza. Aba kandi bagiye kumara imyaka 5 bafunzwe bakurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu ndetse no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Ingabire yatawe muri yombi mu kwezi kwa 6 umwaka ushize, ubwo urubanza rero rwaburanishwaga bamwe mu baregwa bakamushyira mu majwi. Ingabire avuga ko nta ruhare yemera mu cyaha kiregwa mu bantu gera ku 9 yitirirwa, ndetse akavuga ko umwe mu bamushinja agomba kuba yarateguwe n'inzego z'iperereza. Icyemezo cy'urukiko gitegerejwe ku itariki 27 z'uku kwezi kwa 3 2026.